jamalin ziyaro yo Allah yettin faadare nde yo Allah moƴƴinɗo toji ɗi yo Allah jaman en jameɗen Allah fof yo Allah yaafo en ɓerkite meɗen yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji meɗen yo Allah waɗ en heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu yo Allah waɗ en jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗ en hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydan en niwyaji muɗum keeriɗi wondude e nden ka muɗum yo Allah junnan en gurdam ceerno meɗen radiyallahu taala anhu yo Allah waddanmo hen cellal e sembe enenne yo Allah rokku en fandinde almudagal meɗen yo Allah rokku en rewde e pele maɓɓe e ñemtinde ɓe ko suuɗi e ko feeñi بجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم ببرك شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه ببرك جوكر de gonde hakkunde meɗen e makko wonɓe e laawol ina ngara ɓe yo Allah yettinɓe e dow jam yo Allah newnudaaka o yo Allah waɗ hen kisal yo Allah waɗ hen deeƴre gila e gargol haa e gonal haa to caakagol fofof bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tidiani radiyallahu taala anhu e barke ceerno men e seeremɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim